Pomen Karađorđu i ustanicima služio je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski Jovan uz sasluženje sveštenika Orašačkog namesništva. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, i izbavi nas od zloga. Jer to je carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Nakon intoniranja himne Bože pravde u izvođenju vokalne grupe Arhangeli iz Kragujevca počela je ceremonija odavanja počasti Karađorđu i ustanicima. Bože pravde, ti što spasen od propasti do sad nas, čuli Otca naše glase i od sad nam budi spas. Moćnom rukom vodi brani budućnosti srpske brod. Bože spasi, Bože hrani srpske zemlje, srpski rod. Bože spasi, Bože hrani, moliti se sav naš rod. Predrag Marković, član Krunskog saveta, položio je venac u ime njegovog kraljevskog visočanstva Aleksandra II. Karađorđevića. U ime opštine Aranđelovac venac je položio predsjednik opštine Bojan Radović, a u ime Narodnog muzeja direktor Darko Pavlović. U pozdravnoj reči predsjednik opštine Aranđelovac Bojan Radović je rekao: Dragi Orašani, Aranđelovčani, cenjeni gosti, poštovani vladiko, vaša preosveštenstvo. Ljubav prema otadžbini, poštovanje prema državi i svim modernim tekovinama sa kojima se susrećemo u 21. veku ne mogu se sagledati ukoliko se ne osvrnemo iza sebe i ne zagledamo svoju istoriju. Naša prošlost, to smo mi. Naši pradedovi vekovi iza nas, to je ono po čemu se i mi raspoznajemo. Naši preci, to je naše ogledalo u kome mi vidimo svoj odraz. Naša istorija je ponosna, prepuna časti, junaštva i odricanja. Iznad svega, naša istorija prepuna je ljubavi prema zemlji i prema potomcima. Ako postoji mesto na kome se spajaju čast, slava, junaštvo i ljubav, onda je to ovo mesto na kome se danas mi nalazimo. Ako je igde u srpskoj istoriji postojao moment kada je ceo narod ustao u slavu svoje zemlje i predaka, onda je to ovo sveto mesto, Orašac i 15. februar 1804. godine. Da li postoji veći osjećaj časti od one koji su imali u sebi Karađorđe Petrović i Stanoje Glavaš? Da li postoji veća slava od one koju nam je ostavio Vuk Stefanović Karadžić i slepi guslar Filip Višnjić? Ima li većeg junaštva opisanog u svim slavnim epovima od onog koje su nam podarili Hajduk Veljko Petrović i Stevan Sinđelić? Ima li veće ljubavi od ljubavi majke i sestre koje svog sina i brata šalju u boj za oslobođenje od vekovnog ropstva i tiranije? Čašću kosovskog epa zadojeni, slavom Lazara i Miloša opasani, pojem narodnih pesama i predanja opevani, nošeni ljubavi prema zemlji i otečanstvu, krenuli su velikani svog i svih vremena, krenuli su sa zastavom slobode u rukama, krenuli su u boj i na put besmrtnosti ka slobodi i modernoj državi. Njihova pesma bila je radosna, jer su znali da se bore za bolja sutra. Znali su da se bore za istinu i da će ta istina obasjati vekove posle njih. Predanje kaže da je Hajduk Veljko Petrović, palivši svoju kuću, štalu i okućnicu, ambar sa senom i čitavo imanje, u svojoj duši osjetio čudnu euforiju. Kažu da mu je nakon toga bilo lako da pali turske hanove i odeje, jer je palio plamen slobode i borbe protiv tiranije. Karađorđe Petrović
prek i naočit čovek, junak čiji duh i danas luta ovim krajima, živ i ponosan kao i pre 212 godina, stoji iza nas i opominje, gleda i želi da ne ponovimo greške i stradanje naših pređašnjih. 1804. godine Srbi su pokazali da su junaci bez straha i mane, vični oružju i bojima. Slavni Napoleon veliča Karađorđa, ruski kozaci su se pitali kako jedan seljački, goloruki narod, nepismen i vekovima tiranije naučen, može tako snažno, odlučno i disciplinovano da se bori protiv mnogostruko jačeg i vojno i taktički superiornijeg neprijatelja. Odgovor je bio jednostavan. Naš narod borio se za svoju zemlju i svoje potomke. Kao i uvek u istoriji bio je na strani pravde, vere i slobode. Naš narod pokazao je veličinu kakva se retko sreće u istoriji odbrambenih ratova i ustanaka, jer iza svega njihova ideja bila je mir i sloboda. Upravo ta ideja počela je da se stvara svega nekoliko decenije kasnije, kada je na ovaj isti dan donet Sretenjski ustav 1835. godine, koji se sa podjednakom čašću i ponosom slavi. 1835. godine srpski narod pokazao je da koliko je u ratu uvičan bojevima i junaštvima, toliko je u miru sposoban da bude demokratski, učen i pravedan. Trava iznikla iz krvi pravednika, donela je seme prosvetiteljstva i začetka pravne države. Danas, 212 godina kasnije, mi smo ponovo tu. Svi zajedno slavimo i poštujemo svoju istoriju. Drugačije ne možemo i ne smemo. Kao što bi vekovni hrast bio oduvan prvim jakim vetrom da nema korene koji su duboko usađeni u zemlju, tako i mi, bez svojih predaka, ne bismo imali čime da se pohvalimo i sa čime da izađemo pred sud istorije. Naši koreni su ovde zasađeni. Krv koja se lila nije uzaludna i ona pominje da budemo pametni, vredni i da poštujemo ono što je iza nas ostalo. Samo tako možemo znati ko smo, odakle smo i kuda idemo. Zato neka je srećan ovaj veliki praznik koji danas obeležavamo u čast i slavu naših predaka, u čast i slavu pokolenja. Živeo Orašac, živeli večitni ustanici i naši pradedovi, živela Srbija, živeo Aranđelovac, srećno sretene gospodine, živeli! Predrag Marković, član Krunskog saveta, pročitao je poruku njegovog kraljevskog visočanstva. Srbija mora biti usmerena na stvaranje zemlje u kojoj svi građani mogu i žele da žive dostojanstveno. Zemlje gde se poštuje i ceni vladavina prava, države koja sa poštovanjem pamti svoju istoriju i ne stavlja u službu kratkoročnih ciljeva i sitnih dnevno-političkih dobitaka. Srbija jeste i uvek je bila evropska zemlja, iako ponekad ljudi na strani toga nisu svesni, mi jesmo i moramo biti. Biti deo Evrope ne znači obavezno birati između dve ili više opcija koje su dominantne u Evropi, već misliti i osjećati se kao deo Evrope bez granica. Živela Srbija, Aleksandar II. Za Odužbinsko društvo Prvi srpski ustanak dodelilo je nagradu Odzivi Filipu Višnjiću za rodoljubivo pesništvo, pesniku iz Hrvatske Đorđu Nešiću. Nagradu je uručio dr. Branko Zlatković, koji je ovom prilikom rekao. Za Odužbinsko društvo Prvi srpski ustanak u Orašcu dodeljuje diplomu Odzivi Filipu Višnjiću za 2016. godinu, pesniku Đorđu Nešiću, za osoben i savremen lirski iskaz ovovremenog rodoljublja, koji na simboličan, upečatljiv i dramatičan način kazuje o usudu nestanka i iskušenjima opstanka i ispisuje zavičajnu i duhovnu tapiju nacionalnog bića, po čemu je dostojan sledbenik slavnog uzora pesnika Bune, na mestu znamenitog Orašačkog zbora u Marićevića Jaruzi na Sretenje 15. februara 2016. godine. Čestitamo Đorđu Nešiću. Hvala. Povodom nagrade objavljena je Nešićeva zbirka Apolog, iz koje je autor izabrao jednu pesmu. Izuzetno mi je čast da se danas nalazim na mjestu s kojeg bi sinulo svjetlo slobode za sve potlačene Srbe uz Moravu, Drinu, Ibar, Mlavu, Kolubaru, a onda je
za Srbe s one strane Dunava, Drine i Save. Na ovom mjestu s kojeg će dok je Srba uvijek kretati nauk šta treba da se radi, kad se zulum trpiti ne može. Ova čast je tim veća što sam darovan nagradom koja nosi ime srpskog Homera, Filipa Višnjića, koji je u metežu znao da prepozna sklad u pojedinačnom, opštem, u kosmičkom, zemaljskom, u trenutnom svevremena. Filipa Višnjića koji je slavio junake, a spoznao da je junaštvo bez čojstva taština, da je važno svoju dušu vrći u čistotu. U to ime nekoliko slika. Prozor kroz koji Dunav teče. Jednom, ako se razmrse niti i poraz prestane da peče, kad mine sve, da mi je biti prozor kroz koji Dunav teče, pa da kroz mene pogled ode u zoru kada sunce grane preko široke plave vode do Topolika s bačke strane, a uveče kada se zgusnu na meni kapi bivše pare, da mi prenošto mirno usnu dečji prsti crtaju šare, da mi je biti bar jedno veče prozor kroz koji Dunav teče. U muzičko-scenskom prikazu Usta Rajako iz Zemlje trava učestvovali su Vojin Ćetković, prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Nenad Dokanović, dramski umetnik iz Beograda, Nebojša Vranić i Bojan Veljović, prvaci Kruševačkog pozorišta, Vojislav Spasić, prvak opere Narodnog pozorišta u Nišu i vokalna grupa Arhangeli. Oni nam danas poručuju da budemo hrabri, da budemo odvažni, da budemo ujedinjeni i složni, jer samo sloga srca spašava. Braćo, naša borba protiv daleko nadmoćnijeg i jačeg neprijatelja bit će teška i neizvesna. Naša pobjeda zavisit će od vođe koji će nas voditi na tom teškom putu ka našim spasonosnim rukama. Braćo, ja sam Ajduk i mene Ajduci najbolje slušaju, istina. Ali narod nisu Ajduci. Sutra će narod reći, gdje ćemo za Ajdukom, Ajduka ni kuće ni kućište. Nego, braćo, hvala vam još jednom na predlogu, ali ja ovog momenta kličem Karađorđe. Karađorđe da bude vožd. I ako se on ne prihvati starešinstva, ja ovog momenta oda svojim putem. Pravo kažeš, Karabašo, izaberimo Đorđa za vožda! Hoćemo Đorđa za vožda! Vidiš da me hoćete. Ako je kude, braćo, neka vam je sreća. I neka nam je srećan početak. Zakunimo se, braćo. Zakunimo se. Zakunimo se pred Svevišnjim Bogom. Zakunimo se pred Svevišnjim Bogom. Na ovom svetom mestu. Na ovom svetom mestu. Da ćemo braniti otečastvo do posljednje kapi svoje krvi. Da ćemo braniti otečastvo do posljednje kapi svoje krvi. Ako izda, nek je proklet. Za sve vekove vekova.